Danas vam donosim recept za starinsku pitu s jabukama, baš onakvu kakvu su pravile naše bake. Ako volite domaće kolače i jednostavne recepte, ovo je pravi izbor za vas. Jedno jaje i 80 grama šećera. Sve lijepo promiješajte. Sto 150 grama maslaca, narendana korica jednog limuna i prašak za pecivo. Dodajte 300 grama glatkog brašna pa zamijesite tijesto. Tijesto stavite u frižider na pola sata. Nakon što je tijesto odmorilo, podijelite ga na 2 dijela i razvaljajte. Prvi sloj stavite u posudu za pečenje pa pecite jedno 10 minuta da kora bude polupečena. Sada razvaljajte drugi dio tijesta. Na polupečenu koru stavite 800 grama rendanih jabuka i 100 grama šećera. Dodajte cimet, limunovu koricu i suho grožđe. Sve prekrijte drugom korom i nabodite vilicom. Ako vam puca kora kada je stavljate na kolač, ne brinite, kada se ispeče ništa se to ne vidi, puca i meni jer je jako prhko tijesto. Kolač stavite peći. Kada je kolač ispečen, ohladite ga i posipajte šećerom u prahu. Narežite ga. Hvala što pratite Gurmanski kutak, uživajte u kuhanju.